фестивальне. Bu Tatar festivaline kişilerin kilüğü, yaşlar mında jıyılıp kilip barsı da bu bizni bik şatlandıra, bu bik zor nerse. Vaga bu festivali bizning milletni saqlay, dilni saqlay, bizning burun gadetlerinin folklor külerini saqlay. Şunlar biz onu bik jaratıp kütüp turabız, şunlar biz mında bik jaratıp barımızda jıyılıp kelebіз. Bu balık günlüğüne mum darladan savaşı. Bu Reşit Vahapov. Biz Reşit Vahapov'un meşgullerimizin boy icadı mirasını saklamış. Hem yaşamış. Biz yaş bulunmalar yaşlarına yaman ufuklar başışı. Biz başka milletlerde de Tatar halkına mehter yürüyüşü. Biz Reşit Vahapov ismindeki Alıbara Tatar Şeref Festivali. Tatar mı? Giraklar tatlılar, kumullar kıyaklar. Uzun giresine Tatar şanlı işlerini birleşti. Reşit Vahapov ismindeki Alıbara Tatar Şeref Festivali döneminde 15 yıl non kanatlarında yöneldi. Şer isen olsa, halk da ise, bu bizning şerefimizin başlığına. Cipşi Reşit Vahapov'un ismi iller tilgalarını uğrak koydu. Mine bugün yine Kozan'da yandırıyor. Festival bizi 2004 yılın 21 aprelinde Kozan kalasında açılgan idi. Sahneden halkımızın belgir kılların tibretip Reşit Vahapov jırları yandırdı. Soğuk yıllarda Tatar estradasının derecesi ko'tarildi deb o'ylayman. Respublika yetakchiligi yordami bilan maxsus choralar uyushtiriladi. Davlat Sovetining Milliy masalalar komitetida da milliy madaniyatni, san'atni o'stiruv har vaqt kun üzerinde turadi. Vahapov festivali 2004 yılda ochilgan edi. Benim xatim bilan bizgina ko'rsatib oldilar. Hozir endi u Rossiya hududlarida ham chet ellarda da zo'r o'qish bilan boradi. Talantli yosh boshqaruvchilarni butun dunyoga tanıta. Vahapov festivali professional jir san'atini o'stiruvga, xalqimizni birlashtiruvga yordam etadi. Tatar san'atini boyituga, tugan tilimizni saqlab qoluga o'z zo'r ulushini kiritadi. Festival ishini yuqori bayalab, ana uyushtiruvchilarga, qatnashuvchilarga rahmat so'zlarini yetkazib keladi. Shu ishda boshlab yurishi Rifat Fattahov ayrim rahmatli kishi. U uyushtirgan ham yetaklagan shir festivali zo'r o'qishlarga erishdi. Tatariston Respublikasining Reşit Vahapov ismidagi Tatar madaniyati ijtimoiy fondi kollektivina Tatariston Respublikasi prezidentining rahmati bildirildi. Qozon Kreml 2019 yilning 15-oyi. Tatariston Respublikasining madaniyat o'sishini kiritgan xizmatlari uchun Reşit Vahapov ismidagi Tatar madaniyati fondining direktor o'rinbosari Rafael Maqsudullo Husniddinov Tatariston Respublikasi Davlat Soveti raisining rahmat xati bilan bo'laklanadi. Vahapov festivalining tüp üzünçeleri şundadır. Bu gerekli vakitte, gerekli konuda çıktı. Uluslararası bir, bu
aның bütün oңышының сірі шунdadır деп ойлаймын. Біздің фестиваль Аллаға шүкір бір яқтан кең жамағатшылығы, тамашашылар халқыбыз тарапынан көтеріп алынса, һәм аның тағын бір оңышының сірі шунда, ол біздің республикабыздың ең жоғары жетекшілігі тарапынан бірінші күннен зурлап, құлап қарсы алды. Ең бірінші күннен ана тілін қайыр фатихасын біздің құрметті Ментимер Шәріпович Шәймеев берді. Ама бек зор рахмет. Аллаға шүкір, бүгін біздің құрметті президентіміз Рүстем Нұрғалиевич Меңдиханов бізге әрдайым ярдәм етіп, біздің әр жұмысымызға сүйеніп, біздің bütün işlerimizге өзінің ең зор ярдәмін көрсетіп келеді. Бек зор рахмет ала. Біздің құрметті Фәрит Хайрулловичны Вахапов фестивалінің рухи ұстазы итеп әйтергә мөмкин. Чөнки моннан нәкъ менә 15 ел элек 2004 елның 21 апрелендә Вахапов фестивалінің ең беренче концертын нәкъ менә Фәрит Хайруллович Мөхәммәтшин ачып җибәргән. 157 яшь җырчы зур сәхнәгә чыгып, татар җырына, татар моңына хезмәт итәм дип әйткән. Аллаға шөкер, безнең димәк киләчәгебез бар. Рәхмәт. Күннәрсе ул безнең хөкемдарларыбыз. Россия һәм Татарстанның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, композитор Резида Ахиярова. Россия Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, Башкортстанның Салаватулла исемендәге дәүләт премиясе лауреаты профессор Ирис Газиев. Татарстанның халык артисты, профессор Мингол Галиев. Татарстанның Россияның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан дәүләт мәдәният институты соло җыр кафедрасы мөдире профессор Лия Галиева. Татарстанның һәм Россияның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан дәүләт консерваториясының вокал сәнгате кафедрасы мөдире профессор Зилә Сәнгатуллина. Рәшит Вахапов исемендәге 15-нче халыкара татар җыры фестивале конкурсының жюри рәисе, Татарстанның һәм Россияның халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Ибраимов.
бит Вахап кына да түгел, ул Вахап белән бергә башкалар да кире кайта дигән сүз. Үткәннәргә мөнәсәбәт дигән сүз. Шуңа күрә инде рәхәтләнеп тыңлап утырам шушы Вахапның варисларының җырлаганнарын. Эстрада дөресен әйткәндә тавыш мөһим түгел. Анда башка әйберләр. Ә бу Вахап фестивале ул җыр фестивале. Тавыш, аһәң, иңгелек. Әгәр тавышың җык икән, мондай фестивальдә катнаша алмыйсың. Ә эстрада мөмкин, аның башка вариантлары, башка ниләр бар. Аларны бер-берсенә каршы куярга ярамый. Бу юнәлешнең үсүе татар халык музыкаль культурасының нигезләрен саклап тотуда. Күпме ныграк саклап тота. Шуның хәтле аның үсеше безгә тәэсир итә. Ул теге төрле аранжировкалар юнәлешендә, төрле интерпретациялар юнәлешендә генә түгел, алары да бар. Ә ул татар халык җырларының, татарның милли музыкасының нигезен саклап, аны югары дәрәҗәдә халыкка җиткерә. Менә Вахап фестиваленең төп хасияте, үзенчәлеге һәм аның казанышы шунда. Шундай валиевтан икенче валиевка чыгыш ясау бик авыр булыр. Бүген бездә бәйрәм, җыр бәйрәме, моң бәйрәме, гомумән безнең милли бәйрәмебез. Татар халкын бәкешеннән да җыр саклап калгандыр. Илһам Шакировтан бер заманны сораганнар. Татар халкын иң авыр, кыен вакытларда нәрсә саклап калды дигәч, ул
İslam dini, mağrifet hem Tatar jırı, Tatar Mongol ibetken idi. Ayye zamanında Tatar halkın, Tatar milletin Tatar jırı saklap kalgandır. İslam dini saklap kalgandır. Bizge indi bugün özümüzge Tatar jırını saklap kalara gerek. Hem mine bugünkü festival näme şol Tatar jırın, Tatar mını saklap kalı için özünden iş ketkeç zor ölüş kürte. Bizning respublikada jer festivallari, jer konkurslari şaxtı köp, emma lakin alar bir-birsine aşamagan, alar bir-birsini tollandıralar. Vahap festivali bütünüsünden de ayrılıp tura. Ol yugarı sanat bikligine, profesyonellikka yol tutup işley, şoňa görä etgenimçe anyň kileşegi bik de ümitli bolurga tiýiş. Tatar yaşy, Tatar yaşar diýip bar dünýäge kile deşesim. Tatar jırı iller, şirler gitsin. Tatar jırı menge yaşasın.
мероприятие, которое связано с культурой, с искусством, оно всегда работает на повышение общего уровня культуры народа, сознания народа. Поэтому то, что язык необходим, родной язык необходим, чтобы сохранить язык, традиции народные. Поэтому такие фестивали нужны, конечно. Bağlanıp kuşlara, yüzüne varmadan. Çubaya, balkon. Kuyruğu